Dobar ден на сите. Денеска се одржува четвртото предавање од проектот, четвртата обука на тема искористување и селекција на растителниот отпад во производството на храна. Предавача ќе биде Биljana Banović. И така да сега може да почнеме. Благодарам за присуството на обуката и ви пожелувам успешна обука. Želim da vas pozdravim na ovom četvrtom predavanju, odnosno četvrtoj obuci. Pozdravljam čitavo udruženje Aronija i predsjednika udruženja Fidanča s kojim sam stalno u kontaktu, koji je sve ovo organizovao. Mi smo se danas okupili kako bismo nastavili ciklus obuke vezano za postavku permakulturalnih bašti, jer ovo su neke osnovne informacije kako biste mogli da idete u pravcu kreiranja vlastite bašte. I sva ova predavanja vas zapravo vode u tom pravcu. Na današnjem predavanju je jako važno da obuhvatim kompletan organski otpad koji možete da koristite u kreiranju svojih bašti. Želim samo da vas podsjetim da ovde pričamo o permakulturnoj bašti koja se može postaviti na 3 načina. I upravo ta 3 načina će biti na početku pojašnjena kako bih vam objasnila šta sve možete od organskog otpada da upotrebite za kreiranje upravo svakog od ovih načina. Možemo da idemo odmah s prezentacijom piva. Ono što je najvažnije od svega, sve vreme pričamo o klimatskim promjenama, dakle sve vreme pričamo o tome kako je važno da promenimo neke svoje navike, jer ovaj projekat se nastavlja na prethodni projekat vezan za klimatske promjene. Zašto je važno kreirati zelene zajednice? Jer zelena zajednica samo po sebi podrazumeva tu osnovnu formu kao što je učiti o resursima. Dakle, mi ne možemo tek tako da uključimo ljude u zelenu zajednicu. Zašto vam to govorim? Zato što razvoj ekološke svesti je nešto na čemu je potrebno raditi. S obzirom da imam veliko iskustvo u kreiranju zelenih zajednica širom regiona, svaki put kada su ljudi ušli bez osnovnih znanja šta ih zapravo tu očekuje, te zelene zajednice su propadale. Zato je jako bitno učiti o resursima, kreirati svoj stav u tom pravcu, da biste uopšte znali kako da sebe promenite i kako da sebe ugradite upravo u tu zelenu zajednicu. Osnov svega jesu resursi. Zapravo trag biljke je pre svega priča o resursima. Možemo da idemo odmah na prvi kadar. Kao što vidite, ovo je na slici moja bašta, u pitanju je permakulturalna bašta i sve ono što radimo tokom sezone vodi ka ovom prizoru. Vaša bašta treba da bude i prizor i hranitelj. Moja bašta je velika, ima 102 permamodela, proizvodi ogromnu količinu hrane, ne hrani samo mene, hrani mnogo ljudi, ali hrani i mnogo živih bića, jer o tom saradništvu je ovde reč. I onda želim da pogledate ovu sliku i da vidite šta je zapravo sve ugrađeno u jednu permakulturalnu baštu. Ugrađeno je jako mnogo povrća i cveća u jednoj srazmernoj kombinaciji, jer vi ne smete ugraditi više od 20% cveća. To cveće je jestivo, dakle ne smete čak ni otrovno, niti nejestivo cveće da ugradite u svoju baštu. I sve ovo cveće ima trostruku ulogu zapravo. Fitoremedijacija, to je predavanje koje je već održano i bit će ponovljeno, zatim da hrani predatorski lanac, da hrani sva živa bića u okruženju i da privuče oprašivače. Ono što je kolateralna dobit ovog prizora koji vidite jeste upravo ono što radi vama, dakle vašoj duši, jer kada pogledate ovu sliku, to je moja bašta, živa bašta koju sam podigla, imate osjećaj kao da gledate u jedno slikarsko platno i osjećate se dobro. Dakle, cilj je da svi vi u saradnji s prirodom napravite upravo ovakav prizor. Ovom prilikom obraćam se svim onima koji će ući sa vlastitim projektom, jer 10 članova će ući na platformu Trag biljke gde postoje njihov individualni mentor. Dakle, upravo ovaj prizor koji vidite, taj prizor će biti iskreiran u vašoj bašti. Da bismo uopšte pričali o upotrebi organskog otpada u proizvodnji hrane, jako je važno da vas podsjetim da se jedna permakulturalna bašta može postaviti na 3 načina. Ta 3 načina su zapravo
nastala kako bismo isključili sve moguće nevolje, sve potencijalne nevolje u jednoj bašti. Jer mnogo je baštovana koji žele da postave svoju baštu, a da pritom nemaju plodno tlo, imaju glinu. Kada krenu sa pripremom svoje zemlje, shvate da je unutra šut, da je neko smeće, da je neko njima, da ta zemlja uopšte nije plodna i zato su nastali ovi sistemi. Zato imamo 3 sistema, malčirana biobašta, podzemni peramodeli i nadzemni peramodeli. Svi oni se međusobno razlikuju po postavci i po upotrebi organskog otpada. Zato su oni na ovaj način i organizovani. Kada je u pitanju malčirana biobašta, to je najsporiji proces koji vas vodi ka kreiranju nuding sistema. Ako kažemo da je jedna permakulturna bašta jedan pravi nuding sistem, vi ćete ići bržim putem do tog sistema ili ćete ići sporim putem. Kada je u pitanju malčirana biobašta, ta bašta se zaorava, tu se koristi ograničena količina organskog otpada. Taj organski otpad mora da bude onaj koji se najbrže razgrađuje. Dakle, vi ste sada zaorali svoju baštu, želite da uradite parcelizaciju, nakon toga se odrađuje postavka sistema, odnosno organizacija vaše bašte kao što je projekat bašte i sve vreme primjenjujete biološke metode, jedna od najvažnijih jeste malčiranje. Da biste uopšte mogli da malčirate i da to vodi ka nekom cilju kao što je humifikacija, dakle da dobijete plodno tlo, morate da koristite biomaterijal koji se brzo razgrađuje. Na taj način koristite najmanju količinu organskog otpada za proizvodnju hrane. Ovdje se koristi trava, seno, ne savjetujem slamu, vrlo malo se mogu koristiti i drugi materijali zato što oni nisu brzo razgradivi. Dakle, ako imate malčiranu biobaštu koja je neka vrsta prelaznog perioda do nuding sistema, vaš proces humifikacije i prelaska u nuding sistem trajaće do 3 godine. Dakle, to je najsporiji način prelaska na permakulturnu baštu. Ako govorimo o podzemnim permamodelima, oni se zapravo nastavljaju na malčiranu biobaštu, zato što su podzemni permamodeli takođe postavljeni na već obrađenom zemljištu ili na zemljištu koje je već humificirano i na taj način nadogradnjom pre same sadnje mi obezbeđujemo uslove za nuding sistem koji su bolji i pritom pomažemo sebi. Jer ovaj sistem ima za cilj ne samo da humificira vaše zemljište, već da pomogne vama da na lakši način uzgajate hranu. Jer vidite, ova bašta koju vidite na slici, ona je velika bašta, ali meni ne oduzima puno vremena zato što su ti sistemi tu već postavljeni. Dakle, podzemni permamodeli, kada je u pitanju upotreba organskog otpada, omogućavaju da vi koristite i veću količinu organskog otpada u smislu sena, kuhinskog otpada, svega lišća, svega onoga što ću sada nabrojati, ali ne možete ovdje da koristite kabasti materijal. Dakle, kabasti materijal je ovdje potpuno isključen. Zato što se podzemni permamodeli postavljaju nad već humificiranom zemljom. Kada su u pitanju nadzemni permamodeli, oni se postavljaju na ledini. Sada zamislite da imate ledinu koju ćete pokositi, na tu ledinu ćete odraditi parcelizaciju, jer ja nastavljam samo obuku, mi smo o ovome već pričali, tako da se samo kratko dotičemo ove teme. Samo ćete pokositi i na toj ledini postavljate svoju baštu. Tu upravo na mestu nadzemnih permamodela dolazimo do zero waste sistema. To su sistemi koji bukvalno gutaju kompletan organski otpad koji imate u vlastitom okruženju. Dakle, ja sam krenula odozdo, od malčirane biobašte ka nadzemnim permamodelima, da vam na neki način pokažem hijerarhiju gde se koristi najviše organski otpad. Malčirana biobašta se koristi jedan deo, ali minimalno organskog otpada, jer tu se mora koristiti probrani organski otpad. Podzemni permamodeli koriste dosta organskog otpada, ali se jedan deo ne može upotrebiti kao što su kabasti materijali, dok nadzemni permamodeli su mesta gde vi kreirate vlastite kompostere. Na tim mestima vi bukvalno možete da koristite sve ono što se nalazi u vašem okruženju. Tako je juče baštovanka
koja pravi kuću i podiže baštu, upotrebila grane sa nekog stabla koje je oboreno. Dakle, ona je koristila grane za taj kabasti sloj koje su do 10 cm prečnika. Dakle, do 10 cm prečnika vi možete da upotrebite grane nekog stabla koje je srušeno i na taj način vi ste ga iskoristili, jer bukvalno kada se okrenete oko sebe, pogledajte šta se sve nalazi u vašem okruženju, šta vam sve smeta. Upravo sve ono što biste eventualno spalili, bacili, strpali u kese, vi koristite za izgradnju svojih permamodela. Tako da je konstatacija Teba Štomanke na konsultacijama bila: pa ja sam sada srećna, ja ću sada da krčim svoje imanje i da kreiram svoju baštu. Bukvalno, permamodeli, pre svega nadzemni, su mesto gde dok krčite svoje imanje, kreirate svoju baštu i na taj način zaista povezujete sistem i postajete praktični. To bi se svakako, te grane morali negde na gomilu da stavite, da spalite, a sada ćete ih koristiti kao prvi kabasti sloj, drenažni sloj, i na tom mestu ćete započeti svoju baštu. Samo da vas podsjetim za sve one koji nisu pogledali prethodna predavanja, nadzemni permamodeli imaju kabasti sloj, sloj svežeg otkusa koji može da bude različiti, sloj sena od 10 cm, sloj stajnjaka, obavezan je stajnjak koji ima svoju meru, to sam objasnila na prethodnim predavanjima, i odozgo ide ili 15 cm sena ili slame. Samo podsjećam da biste mogli da pratite ostatak predavanja ako niste poslušali prethodno. Idemo na naredni kadar. Ono što je najvažnije i pitanje koje postavljam i svima vama i generalno poštovanjima koji dolaze na platformu je šta su to resursi i da li su upoznati sa činjenicom da je bukvalno sve što se od organske materije nalazi oko njih njihov resurs. Ista Teba Štomanka je juče meni poslala slike neke trave koja je probila njenu zemlju i ja sam joj rekla to nije trava, to nije invazivna trava, jer ona je u startu tražila pomoć od mene kako da reši invaziju na svojoj zemlji, jer kaže ovo je neki agresivan korov, znači agresivna divlja biljka. Ja sam rekla ne postoji agresivna divlja biljka, od sada treba samo da gledaš šta su tebi resursi. Ako imaš puno pirike, puno ambrozije, to više nije agresivan korov, agresivna divlja biljka. To je za vas sada resurs, jer svaka od tih biljaka ima svoje minerale, ima svoj mineralni sastav koji učestvuju u izgradnju vaših permamodela. Pa umesto da spaljujete, da kosite, da vas nervira neka divlja biljka, sada treba da gledate na nju na potpuno drugačiji način, zato što je ta divlja biljka za vas sada resurs. U daljem toku predavanja umesto reč korov koristit ću divlje biljke, jer ja ne volim reč korov, zato što je svaka divlja biljka ili jestiva, ili lekovita, ili resurs. Dakle, u prirodi postoji lek za svaku biljku, za svaku boljku i hrana za sve nas. I upravo tu dolazimo do one pandemije koja se svima nama desila. Dakle, ja ću vas podsjetiti da se setite šta se desilo kada je bila pandemija korone. Tada su ljudi bili u panici, bili su očajni zato što nisu znali kako da se nahrane. Postojala opasnost nad svima vama da će da se zatvore marketi, da više neće biti hrane, da ćete u toj situaciji da ostanete gladni. To su bili ogromni redovi ispred marketa, jer ljudi su se plašili da će ostati bez brašna, bez osnovnih životnih namirnica. Sve vreme dok su oni stajali u redu, ja sam pisala tekstove da prestanu da se plaše, jer hrana postoji u prirodi. Postoji sada jedno pitanje zašto mi tu hranu ne prepoznajemo, zašto ne znamo da se žira može napraviti brašno, kafa, napitak, zašto ne znamo da su divlji amaranti, dakle štirovi, naše brašno, u pitanju je pseudožitarica od koje itekako možete da napravite brašno koje je skupo. Pitanje je zašto ne znamo da je većina divljih biljaka jestiva, ne prepoznajemo gljive, ne znamo uopšte kada dođemo u prirodu gde možemo da uzmemo brezovu vodu, gde možemo da uzmemo najfiniju biljku od koje se mogu praviti, od koje se mogu praviti sapuni, dakle sapunika, to je jedna biljka od koje možete da pravite deterdžente, dakle mi ne znamo ništa od toga.
To je zato što takva znanja, takve vrednosti i mudrosti životne mi ne učimo u našim školama. U školama se uče u školama se dobijaju neke potpuno drugačije informacije koje vas zbunjuju, koje vas opterećuju i ja bih zaista voljela da škole konačno uključe neko znanje iz prirode, dakle da uključe zapravo da uče ne samo decu, jer mi se stalno ovde vadimo na decu, nego odrasli ne znaju ovakve stvari. Vidite, ja radim sa odraslima, ja ne radim sa decom. Znači, kada meni dođu odrasli ljudi koji ne znaju kako bi se nahranili, kad ja postavim pitanje kako bi sebe nahranili kada se nađu u šumi, ljudi ne znaju da se nahrane. Dakle, ovdje se postavlja pitanje da li želimo da nam se tako nešto ponovi? Da li želite ponovo da stojite u redovima kada se desi, a desit će se neka nova pandemija, da budete u panici, da su vam tako neke nebitne stvari važne, jer prosto ne znate gde ćete se drugačije nahraniti. Najvažnije od svega je da čovek u ovom momentu donese odluku da uči, jer ja sam donela odluku da učim. Ja sam gradsko dete, došla sam iz Beograda, dakle ja nisam znala ništa od ovoga. Nisam znala ni kako ću da pronađem koja je biljka jestiva, koja nije. Učila sam puno tome, uložila sam 15 godina da naučim sve o biljkama koje su u mom okruženju. Svaku biljku sam naučila. Da li je jestiva, kako mogu da ih jedem, kako mogu da se prehranim ukoliko padne sneg. Dakle, zamislite samo situaciju, pao je sneg, vi nemate hrane, ne možete da napustite. Ja živim na selu koje kad je zavejano, vi ne možete, nemate ni struju, ne možete nigde da odete. Dakle, meni je u tom momentu najvažnije da ja mogu da nađem hranu u prirodi, da sklonim sneg, da znam gde se nalazi ta hrana. Jer iako smo mi razmaženi i navikli da u marketima postoji sve, samo zamislite situaciju da se sve ugasi u jednom momentu i da vi ne znate kako da se nahranite. Sada je bitno iskoristiti internet, iskoristiti ovakve škole, naučiti gde se kriju resursi. Cilj ovog predavanja jeste da vam ukaže koji su resursi koje možete upotrebiti u proizvodnji vaše hrane, u kreiranju bašte, ali to je sve povezano. Dakle, sve povezano, ta znanja su povezana, industrija od koje zavisimo nas stalno stavlja u tu dozu zavisnosti. Pa sad zamislite koliko biste novaca mogli da uštedite kada biste znali gde se sve krije hrana. Kada biste otišli u šumu i napravili obrok od svega onoga što pronađete u šumi, a u ovom slučaju koliko ćete novaca uštedeti da ne kupujete mineralna đubriva, ja pretpostavljam da ih niko ovdje i ne kupuje, ali ja moram to da kažem, da znate da napravite preparate da zaštitite svoje biljke i da znate kako ćete da nahranite svoje biljke i da pritom ne ulažete novac u to. A ono što radite jeste da čistite svoje okruženje. To znači da prepoznajete svoje resurse, jer osnov za nezavisnost svake osobe jesu ova znanja. Mi možemo da imamo puno diploma, ja lično imam 3. Ja imam 3 diplome sa različitih fakulteta. To nema nikakvu vrednost. Jer kada dođete u ovu poziciju, kada dođete u poziciju da živite u prirodi, recimo u mom okruženju 3 kilometra nema jednog živog bića, dakle ja sam tu sama. Kada dođete u takvu poziciju, vama ne vredi ništa od toga. Nikakve diplome vam ne vrede. Zato ja želim da svi vi zamislite situaciju koja je hipotetička. Sve se ugasilo, od čega ćemo da živimo. Živimo od naših resursa. Zato sada idemo dalje da vidite šta su to zapravo naši resursi i gde se sve kriju resursi, a da niste znali. Idemo ovako, direktno kompostiranje. Ovo ćemo samo kratko da prođemo zato što sam o tome pričala na prošlom predavanju, jer sve ono što radimo u nadzemnim permamodelima, jer ja ću sada pričati o nadzemnim permamodelima, jeste direktno kompostiranje. Pa zato sam vam malo pre u priču o nadzemnim permamodelima rekla, idete kabasti sloj, sloj svežeg otkosa, seno, đubrivo, u okviru đubriva ide kuhinjski otpad, različite vrste otpada koje se ovde mogu koristiti, ponovo sloj sena ili slame. To direktno kompostiranje je zapravo nešto što nas vodi u pravcu Nordic sistema. Zamislite situaciju da ste sada na svojoj ledini i sada je prva sezona u kojoj vi postavljate svoje nadzemne permamodele. I ja sve vas koji ste učesnici zaista pozivam da probate, jer u ovom trenutku u 16 zemalja
U preko 400 gradova postavljaju se permamodeli. U ovom trenutku dok mi to pričamo, dakle kanal ima 7 miliona pregleda, ali mi vodimo više od 16 zemalja. Dakle, mi vodimo trenutno u sistemu projektovanja je 16 zemalja, ali u učionici je više od 16 zemalja. I u ovom trenutku ja kao mentor nadgledam 400 gradova u kojima se postavljaju permamodeli. I zato vas sve pozivam da prosto odete i probate, jer nema veze što pada kiša, nije uopšte bitno kako je vreme, uopšte ne zavisite od toga da li je pao sneg, da li je pala kiša, da li duva vetar. Ako neko prati YouTube kanal, zna da sam najviše sadila po kiši. Svuda je bio tu nekakav suncobran koji ja koristim zato što je veliki i tu sam uglavnom radila snimanja. Znači, vama to ništa ne smeta da biste napravili svoj prvi zimski permamodel. Dovoljno je da ga postavite, da pogledate epizodu nadzemni i podzemni permamodeli, da napravite tunele i da posadite luk i da gledate kako to izgleda, na koji način to funkcioniše kako biste vežbali za narednu sezonu. Kada postavite svoj prvi nadzemni permamodel, on je zapravo vaš komposter. Vi sve vreme kompostirate iznad tog kapastog sloja. Većina ljudi očekuje da će na kraju sezone doći do svoje zemlje, dakle da će ta zemlja, ta ledina nad kojom su postavili permamodel da se potpuno izmrvi, ali za taj proces je potrebno 1,5 dana do 2 godine. Ono što vi treba da napravite jeste kompost iznad kavastog sloja. Sad kao što radite kompostiranje u svojim na kompostnim hrpama ili komposterima, vi na isti način radite i na svojim nadzemnim permamodelima. Znači, cilj je dobiti kompost i lagano prelaziti u vlastitu zemlju. Tada, kada dođete do vlastite zemlje, vi ste zaista u nudi sistemu. Tu više nema nikakve obrade, niti dodavanja. Recimo, kada radite nadzemne permamodele, morate da dodajete zemlju u tunele ili gnezda. U ovom slučaju nećete morati više ništa da dodajete. Ovo su 2 tipa permamodela. Ovaj prvi tip su permamodeli koje sam upotrijebila u reciklaži. Dakle, sve stare pritke i nosači koji se nalaze u mojoj bašti se na kraju sezone koriste da ja napravim ograde. I te ograde su zaista postojane, jer možete kada napravite ogradu da napunite malo više ili jabukama ili nekakvim voćem vaš permamodel, ali većina permamodela su bez ikakvih ograda, kao što vidite sa ove strane. To je prosto napravljena kocka, jako je bitan razmak do 50 cm između permamodela. Ja ovde koristim kosilice i trimer, dakle malčerke, koje samo prođu preko te staze, na taj način se čitav sistem hrani, jer kada imate sistem permabaštu, permakulturalnu baštu, čitav sistem mora da bude u pravcu permakulture. Vi ne možete sada da odvojeno tretirate sistem, da je permakultura na gredicama, a nije na stazama. Dakle, staze se kose malčerkama i sve ono što se pokosi ostaje na samoj stazi. Dakle, najvažnije od svega da vi možete od svoje ledine da napravite park na kome se nalaze biljke na vrlo lak način, bez ikakve mehanizacije i obrade i da ne zavisite od te mehanizacije. To je zapravo ovde ključ. Idemo dalje. Drugi resurs, na sledeći kadar, resurs koji se sigurno nalazi u vašem okruženju i koga imate puno, i koji se koriste u kreiranju nadzemnih permamodela jeste pepeo. Sastav pepea je fantastičan. Pepeo ima kalcijum, kalijum, fosfor, magnezijum. Može se pripremati na različite načine. Ima mnogo preparata na bazi pepela koje ćemo tek raditi na našoj obuci, jer je jako važno da znate da se pepeo maksimalno koristi u permamodelima, osim tamo gde je krompir i gde planirate da sadite patlidžan. Tu radimo posebne sisteme i o tome ćemo pričati na nekoj od narednih obuka posebno. Vrlo je bitno da obratite pažnju na ovu sledeću tabelu, jer nema svaki pepeo isti sastav, naročito kad je u pitanju kalijum i fosfor, koji su nam ključni kada je u pitanju pepeo. S druge strane, mnogi će vam reći da je pepeo problem zato što pepeo će da alkalizuje tlo i da ne sme da se koristi, mora se koristiti dozirano.
A naprotiv, kada imate permamodele, tu je kisela reakcija uvek malo veća, zato što mi ovdje imamo proces direktnog kompostiranja i stalno dodajemo organsku materiju, tako da vi ovdje ne možete da preterate s pepelom. Ali je vrlo važno da znate da su recimo u Americi brendirali štapove od pepela. Zašto vam to govorim? Zato što nama različiti tekstovi, različiti, ne znam, agronomi koji pišu tekstove govore o tome da je pepeo nešto što se mora dozirano primijeniti, a pritom imamo besplatno đubrivo. Znate, vi imate besplatno đubrivo, vi sad idete u sezonu grejanja. Ja se, dakle, grejem tako što koristim drva i pritom, kada bilo šta spalite, ako vam je, ne znam, višak grana, korenja, pogledajte da grane i korenje imaju do 25% više kalijuma i fosfora. Dakle, jako je važno da znate šta ima lišće, ima jedan sastav, kora ima drugačiji sastav, tvrdo drvo ima manju količinu ili veću količinu, zavisno od toga koje tvrdo drvo koristite. Dakle, nije svejedno od kog drveta ćete upotrebiti pepeo, ali najvažnije od svega jeste da se pepeo posipa po permamodelima u kontinuitetu i da vi u ovom slučaju zaista ne možete da pogrešite. Mi imamo čak faze uzgoja kada ja dajem signal baštovanima da posipaju pepeo zbog puževa, pepeo odbija puževe, naravno kada je suvo vreme. Zatim pepeo hrani naše biljke, naročito tikvenjače koje su ovisnici o kalijumu, u sezonama plamenjače, tako da je pepeo nešto što biste za početak stavili sa strane i čuvali za narednu sezonu. Idemo dalje. Na naredni kadar, ono što želim da vidite jeste šta sve možete da upotrebite kao kabasti sloj. Cilj ovih kadrova, odnosno slajdova, jeste da dobijete informaciju o tome šta se nalazi u vašem okruženju. I onda, kada odete na vaše imanje sada, okrenete se i kažete, pogledajte, ja imam sve što mi je potrebno da napravim svoj prvi permamodel. Ovo što vidite na slici su suncokrati, to što ste vidjeli na prvoj fotografiji, oni su završili vegetaciju i sada su bačeni na letnje permamodele. Na temu letnjih permamodela se neću vraćati, to je predavanje o zonskim baštama, to je prvo predavanje i oni sada čekaju dalje uslojavanje. Ja sam postavila svoj prolaz za zimsku zonu neposađena, prolećna zona je spremna. Dakle, ovo će ići kao kabasti sloj tamo gde ja recimo nisam uspela da odradim dobru humifikaciju jer je velika bašta i ovo ću upotrebiti kao kabasti sloj. Ne savjetujem seckalice niti drobilice jer to je veliki posao, to je nešto što zahteva zaista veliku organizaciju. Ja imam 2 drobilice, nisu mi pomogle da postavljam permamodele, naprotiv, one su mi usporile. Kada su u pitanju kabasti sloj, recimo evo ovo što vidite, ovi suncokreti, to je samo bitno oboriti na dno. Dakle, vi ovdje ne morate da seckate, sitnite na bilo koji način, nego ćete samo oboriti na dno. Kada je u pitanju kabasti sloj, imate 3 kategorije, otpad iz bašte. Dakle, sada imate baštu, sve ono što se nalazi kao otpad u vašoj bašti može biti vaš kabasti sloj. Paprike, patliđani, paradajzi, sve to može biti kabasti sloj, mada evo uskoro ide i epizoda koje od tih biljaka su višegodišnje, jer ako vas nije mraz, ako se nije desio mraz kod vas, vi možete da izvučete i patliđane, i paprike, i paradajze kao višegodišnje biljke. Otpad iz šume je sve ono što možete naći, grančice, iglice, borove iglice, zatim šišarke, sve to može biti vaš donji, dakle kabasti sloj, i ono što je otpad iz voćnjaka, a to je lišće, grane, opalo voće. Tako da mi ovdje imamo mnogo mogućnosti da postavimo permamodel. Ovdje nema ograničenja, dakle, ukoliko nemate svoju baštu, imate u okruženju šumu. Ako nemate šumu, imate voćak, ako nemate ništa od toga, ima neko u vašem okruženju kome je to višak. I onda samo možete, kao što to rade naši baštovani, samo možete da zamolite nekog da vas pusti, da prosto njemu odradite posao, da pokupite ono što vama treba, njemu dobro, vama dobro, naravno ako je u pitanju bio voćnjak. Idemo dalje, ja ovdje sve vrijeme gledam vreme. Na naredni kadar.
Kombovača kao resurs. Evo ja sam ovdje sada kao neko ko se bavi proizvodnjom rakije ekscelencija unela još jedan resurs koji možete da primenite, a to je kombovača. Dakle, svako od vas koji se bavi proizvodnjom rakije ima svoj voćnjak, ima dosta kombovače sa kojom možda ne zna šta će raditi. Ja kombovač koristim godinama kao resurs za uzgoj povrća, jer kombovača je puna minerala. Ono što je ovdje najvažnije, dakle, alkohol je iz kombovača potpuno iskorišten, ostaje vam onaj najfiniji deo koji zapravo se najbrže humificira. Zamislite sada da imate jednu kašu koja se stavlja na vaše permodele, kojoj zapravo nije potrebno mnogo vremena da se razgradi, da se humificira, već je ona polurazgrađena zato što je skuvana. Ta kaša, evo postoji epizode, ja sam okačila ovdje screenshot epizode gde postavljam kombovaču kao resurs. Ja pravim rakiju od svih ovih biljaka koje ovdje vidite, plus smokva, jer proizvodim i smokve i imam dakle kombovaču od jabuke, kruške, šljive, breskva, ovdje su šantelije, pravim rakiju od šantelija, trešnja, višnja i grožđe. Svaka od ovih kombovača je vezana za jedan mineral, pa ćete vidjeti da je jabuka, dakle kombovač od jabuke je bogata fosforom. Jako je važno da znate da se u vašem okruženju nalazi puno izvora fosfora, jer fosfor je zapravo resurs koji nestaje. Postoji mnogo tekstova i mnogo istraživanja na tu temu. Ja sada postoje tačno imena tih istraživača i centara koji se time bave, ali da ne dužim, to je posebna priča, a koji ukazuju na problem fosfora, jer jednako kao i nafta i fosfor je ograničen. Dakle, izvor fosfora u prirodi je ograničen. I tu se postavlja jedno hipotetičko pitanje, šta će se desiti kada neće biti više? Dakle, kad se fosfor kao resurs, mineralni fosfor, potpuno iscrpi. Jedna od pretpostavki je da će hrana dakle 100 puta, ne 100 puta, nego višestruko će poskupeti na svetskom tržištu. I da će tada zaista da zavlada glad, zato što u toj situaciji ljudi bez fosfora neće moći da proizvode hranu. Zašto vam ovo govorim? Zato što postoji čitava jedna industrija, dakle mi imamo ogromnu industriju koja zavisi od minerala. Ta industrija nema alternativu osim da koristi minerale. I u onom momentu kada ljudi shvate zašto je važno da uče o resursima, shvatit će gde se nalazi njihova sloboda, zato što je najvažnija stvar prepoznati fosfor jabuka, fosfor breskva. Dakle, mi ovdje imamo jako mnogo izvora kalijuma koji vam je potreban za proizvodnju hrane. Dakle, mi moramo već kao ljudi, dakle kao ekološki osvešteni ljudi, jer ja pretpostavljam da svi vi koji ste došli tu da slušate mene, već želite da uvedete neke promene, želite da saznate da postoji alternativa, da postoji nešto drugo, a ne samo mineralno đubrivo. Jako je važno na vreme učiti, to nas vraća na priču o nezavisnosti. Ukoliko znate da se u kombovači, recimo, ako imate svoj voćnjak, imate jabuke, logično je da pravite nešto od njih. Ne možete da pravite ni samo ni kompot, džem, niti samo sok. Jer ja imam jako mnogo jabuka. Dakle, kada one dođu, to su tone jabuka, one se moraju negde upotrebiti. Najlakše vam je da čuvate i novac i voće u obliku rakija ekscelencija. Ako ih ne pijete, naravno. Ako ih pijete, to se neće sačuvati. Dakle, jer tim proizvodima stalno raste vrednost, jer ako imate recimo rakiju, sad je to druga priča, mogu da držim predavanje na tu temu, ekscelencije uvek imaju svoju vrednost jer su to destilati, ali njima novac stalno raste. Recimo ako uložite novac u bilo šta, novac može propasti na berzi ili šta, ili ne znam, kupite umetninu pa pada, kupite zlato pa pada vrednost. Ali kada imate rakije ekscelencije, svake godine njoj vrednost raste. I sad, nema istu vrednost ona koja je te godine ispečena od one koja je nakon 20 godina ispečena. Ona koja je 20 godina ispečena, po litri se plaća 250 eura. Tako da eto, to vam je neki kurs. Zašto imati kombovaču tako što ćete proizvoditi rakiju. Idemo dalje. Sljedeći kadar vam je lišće kao resurs, to je zaista povezano sa prethodnom pričom, jer
vraćam se ponovo na to da evo u ovom trenutku vi nemate od čega da napravite svoje permamodele, ali ja vas evo podsjećam da se oko nas nalazi mnogo lišća, dakle lišće pada, konačno nam i biljke, odnosno voćke idu na spavanje, ali ne samo voće, bukvalno se sve od lišća može upotrebiti i borove iglice se koriste recimo kao kabasti sloj ako ih imate. Samo ono što bih voljela da vam kažem je da se ne sme uzeti kompletno lišće, jer biljka proizvodi lišće sebe da zaštiti. Ali postoje ljudi koji ulažu veliki napor da čiste lišće. Pa recimo kad imate tako nekakva dvorišta, ljudi ulažu ogroman napor da pokupe to lišće, da spakuju lišće i da to lišće bace. A pritom, evo kao što vidite, lišće je resurs, može se upotrebiti kao kabasti sloj, može se uslojiti čitav model od lišća, ima kalcijum, magnezijum, gvožđe i jod. Znači u zavisnosti od toga o kojem se lišću radi. Evo ovdje postoji epizoda, screenshot epizode, permamodeli od lišća voća i zaista je ja moram da kažem da je taj permamodel koji je napravljen od lišća najbrže humificira. Na tom mestu sada imam jednu mrvičastu strukturu i podzemni permamodel gde zaista mogu bez ikakvih problema da sadim. Dakle, ne treba mi nikakav kabasti sloj. Idemo na sledeći slajd. Kuhinski otpad kao resurs. Evo, ovo je moja berba od pre 3 dana. Dakle, pre 3 dana ja sam u svojoj zimskoj bašti imala ogromnu berbu. Imam svaki dan u zimskoj bašti ogromnu berbu, ali najvažnija informacija ovde da nisu potrebni plastenici, već da zimske bašte potpuno nezavisno funkcionišu, dakle da vi možete da imate hranu i pod snegom, jer to je ideja kompletnog procesa i projekta, jeste skloniti sneg, ubrati hranu i imati svežu hranu tokom cele godine i to je moguće, ovo su sve otporne kulture koje podnose -20. Kuhinski otpad kompletan se koristi za uslojavanje nadzemnih permamodela, možete da stavljate preko sena ili unutar kako god, svaki vaš komposter jeste, odnosno permamodel jeste komposter, tako da šta god skupite od tog kuhinskog otpada uvek ćete rasporediti oko biljaka. Kada je leto, potrebno je staviti seno preko tog otpada, zato što će vam ga pojesti, jer najčešće stršljanovi pojedu sve, a ukoliko preko zime ili u jesen možete slobodno da sve to stavite oko svojih biljaka, jer ove godine testirala sam permamodele u koji su se hranili isključivo od kuhinskog otpada. Dakle, samo sam oko biljaka stavljala kuhinski otpad i te su biljke zaista odlično napredovale, u pitanju su paprike, koje su preko noći rasle, jer to je nešto što ja, mislim, imam priliku da gledam. Dakle, najvažnija stvar je iz iskustva pričati. Zametak paprika je imala ujutru do uveče 10 cm, sutradan već veća paprika i za 3 dana sam ja imala berbe. Tako je to brzo raslo. Jer ja znam da ljudi mineralima postižu takvim mineralnim đubrivom, ali ovde suština naći alternativu, dakle, ne mogu da govorim svima vama nemojte koristiti minerali jer uništavate tlo, ja vam dajem alternativu šta je sve oko vas hrana. Kada je u pitanju sveža hrana koju dodajemo našim permamodelama, u pitanju je vitamin C, uloga vitamina C jeste upravo u dizanju otpornosti biljaka, bolje plodonošenje i vodeni režim i sve ono što stavljate kao kuhinski otpad ima vitamin C. Idemo na poslednji kadar, pre pauze, hrana iz kuhinje, sve što kuvate, sve što radite, dakle, ako kuvate mahune, različite, znači pasulj, mrkvu, vidite kukuruz, krompir, sve to ima svoj mineralni sastav. Tu vodu samo nemojte da začinite i tu vodu možete da upotrebite za zalivanje vaših permamodela ili saksijskih biljaka. Suština ovog dela, prvog dela predavanja jeste da vam ukaže da je bukvalno sve oko vas resurs, jer za svako od ovih oblasti koje se sad spomenulo, postoji mnogo snimljenih epizoda i zasebno predavanje. Sada ćemo napraviti pauzu zato što nas čekaju tekuća biljna đubriva na narednom delu i specijal, zapravo povezivanje ishrane pojedinih biljaka sa tekućim biljnim đubrivima. Eto, ja vama sada želim lepo pauzu, jer po agendi vi trenutno imate pauzu za kafu.
Ajde, ovako što se tiče daljeg toka predavanja, nakon pauze, vaše i naše, pričamo o tekućim biljnim đubrivima, jer u pitanju je još jedna priča o resursima. Zapravo sve ovo što ste malo pre mogli da vidite jesu resursi koji se nalaze oko vas. To su resursi koji prepoznajete za izgradnju vaših permamodela. Sada dolazimo do tekućih biljnih đubriva koji spadaju u jednu od osnovnih bioloških metoda koje je potrebno postaviti kada je u pitanju jedna permakulturna bašta. Pa se vraćam na temu nadzemnih permamodela. Dakle, ukoliko permamodeli objedinjuju 5 bioloških metoda i akvaponijum, najvažnije od svega je da sve te biološke metode primenjujete. Dakle, ovde je jako važna dosledna primjena bioloških metoda. To konkretno podrazumeva da ćete postavkom permamodela imati već urađeno kompostiranje i malčiranje, dakle da su te dve biološke metode zadovoljene. Ono što se zadovoljava sistemom projektovanja jeste mešovita sadnja, to je moja uloga ili vaša uloga ukoliko znate da radite mešovitu sadnju, ali bit će predavanje na tu temu i imamo saradništvo sa svetom. To je takođe moja uloga, ja i vaša uloga, jer potrebno je da učite o svetu oko sebe i da se isključe svi ti strahovi, jer recimo imamo učionicu, u pitanju je soba u kojoj se najčešće pitanje postavlja šta mi je pojelo biljku, šta mi je napalo, ko je napravio ovu rupu, pa imamo do tog detalja se zagledaju biljke gdje neko kaže evo jedna cvetla mi je žuta, jedna biljka mi je pojedena i onda kada dobijem takve pitanja uvek razmišljam o tome jesu li ljudi svesni da je ovo put promene, dakle da mi ne možemo da gledamo na biljke u jednoj permakulturnoj bašti kao na plastične biljke u koju ništa nije gricnulo, ništa nije oštetilo. I te biljke izložena je uticaju predatorskog lanca i to nas dovodi do činjenice da su biobaštovani na prvoj liniji odbrane planete, čitave planete. Dakle, bukvalno biobaštovani su ti koji se bore za planetu, jer mi moramo na jednom mestu da pomerimo toliko vlastitih granica, da toliko učimo, da toliko savladamo različitih tehnika da bismo uopšte mogli da uzgajamo hranu, jer u suprotnom imamo velike gubitke. Da ne bismo imali te gubitke, najvažnije od svega jeste učiti o tome. Tu dolaze upravo tekuća biljna đubriva kao jedna od bioloških metoda koja se primenjuje u bilo kojoj permakulturnoj bašti. Najvažnije od svega jeste da znate osnovnu recepturu kako se primenjuju tekuće biljne đubriva, jer izašla je epizoda u samoj čitaonici, za sve one koji će ući od vas na platformu Trag biljke, postoje tabele. Te tabele često ističem, mislim da sam na jednom od vaših predavanja istakla neke od tih tabela, gde, a i radi se flyer koji ćete dobiti na kojima će stajati neke osnovne tabele vezane za tekuće biljne đubriva. Dakle, svaka biljka u vašem okruženju može da bude resurs. Neke od njih su meni poznate i stavljene su na tabele. Ja pozivam da svi vi istražujete biljke. Mislim, ja sam istražila više od 150 biljaka i stavila ih na tabele za pripremu tekućih biljnih đubriva. Da bismo uopšte ušli u tu priču morate da znate šta je osnovni recept. Osnovni recept za sva tekuća biljna đubriva jeste kilogram sveže materije, dakle sveže biljke, ili se može upotrebiti 150 grama suve biljke, jer možete da osušite preslicu, kadificu, koprivu i da koristite na isti način. 10 litara vode, fermentacija koja traje ograničeno vreme, leti traje 5 dana, zimi traje do 3 nedelje. Tu je ta razlika, jer kada čitate recimo tekućim biljnim đubrivima pa dođete do neke knjige i tu vam stoji fermentacija 3 nedelje i onda se baštovani toga strogo pridržavaju, ali vodite računa da kada je toplije i kada ima više kiseonika, fermentacija se brže odvija, nego kada je hladnije, tako da i zimi se mogu praviti tekuće biljna đubriva, ali fermentacija traje do 3 nedelje. Ono što je ovde najvažnije jeste postavka mreža.
to je nešto što sam sad u posljednjoj epizodi pričala, jer sve ono što snimam i sve ono što pričam na osnovu onog što vidim kod mojih poštovanja. Jer ja vidim gdje se prave osnovne greške, ja vidim gdje su strahovi, kako ljudi žele da naprave permakulturnu baštu, ali ne žele da promene sebe. Jer je najvažnije, vidite, meni je u posetu ušla žena iz okolnog, iz najbližeg ranča, najbliže farme, tražila je presadu i kada je pogledala kineski kupus, ona je pitala šta je to tako izbušeno kod tebe. Jer kineski kupus je sav izbušen, on mora takav da bude, mislim, to su vanjski listovi. Ja sam rekla, kineski kupus, kaže, ali zašto ga ne zaštitiš? Vidiš da ga je sve pojelo. Ja sam rekla, ali to što ga je pojelo mora da ga pojede, jer to što ga je pojelo mora da živi. Kad počnemo da shvatamo da su sve oko nas resursi, da je sve oko nas treba da preživi. I kad počnemo da učimo zapravo o tome, mi ćemo manje biti uplašeni, manje će biti tih fotografija, recimo u učionici, šta mi je gricnulo biljku, jer kada vam nešto oštećuje biljku, uvijek je važno da vodite računa o procentu. Ukoliko je procenat 10%, to je uredan procenat u biouzgoju, to je nešto što je svakako porez koji se treba dati prirodi, jer vi ste u obavezi kao neko ko menja percepciju prema svetu, prema okolini, dakle sarađuje sa svetom oko sebe, da promenite svoj odnos prema tome, jer mi smo došli u ovu poziciju, da ne znamo ništa i došli smo u poziciju da zavisimo od industrije zato što smo sebični. Ego ljudski se uvek stavlja iznad svega, bez obzira kojoj veri pripada, bez obzira u koju bogomolju ide. Ego je uvek nadvlada ljude. I to je najveći problem, zapravo meni je najveći problem suočavanje sa egom. Ja se i sa vlastitim egom borim i svaki dan se trudim da budem ponizna pred prirodom i da spuštam svoj ego i da govorim izvini svakom koga sam nagazila i svemu u svom okruženju, ali ja radim s odraslim ljudima, radim godinama s odraslim ljudima, 15 godina već, i najveći problem sa kojim se suočavam jeste ego. Ovo su tačke gdje je ego najvažnije spustiti. Jer to je ono što stalno govorim, kada vi rastete kao deca, imate roditelje, niko nad vama ne stoji 24 sata i gleda vas kao što mi gledamo svoje biljke. Mi nad našim biljkama stojimo i gledamo ih, svaku tačku na njima merimo. Da li je neka tačka veća, manja, da li postoji fleka, da li postoji neko oštećenje. Da su nas tako gledali, mi bismo svi bili, kako da kažem, jedna sterilna ljudska bića i ne bi imali taj ljudski biodiverzitet koji je ovde bitan. Jer najvažnije od svega je iskustvo izgraditi sebe. Tekuća biljna đubriva, sva priča o prvom modelima, to nije priča o samo prirodi, to je priča o ljudima, to je priča o tome kako je važno da ljudi konačno sebe probude i stave pa i u centar samog zbivanja, jer mi odavno gledamo iz nekako bočnih redova na prirodu. Svi mi želimo da budemo deo prirode, a priroda nam je razglednica i kada uđemo u šumu, mi o toj šumi ne znamo ništa. Kada uđemo u baštu, o toj bašti ne znamo ništa. Mi ne znamo o našim biljkama ništa, osim što nam je neko rekao da patliđan raste na pH zemlje, tako da nam za pH krompira treba. Znači mi znamo šta je pH, a ne znamo šta su resursi i šta je priroda. Zato danas, i zato sam držala live predavanje na ovu temu, i zato pričam 15 godina na ovu temu. Imam osjećaj da sam i sebi dosadila, jedna ista priča, ali da se probudi jedna osoba u toj prostoriji i da proba ovako nešto, ja ću biti jako srećna. Dobro, jednu već imamo, to je fidanča. Najvažnije od svega je da kada radite tekuće biljno đubrivo uzmete kantu, najobičniju kantu, koja vam je isto tako reciklaža. Kantu napunite do 2/3, zamislimo da je kanta od 10 litara, 2/3 biljne mase, ne morate da merite jer ovdje ide kilogram biljne mase na 10 litara vode. Nakon toga ćete napuniti tu kantu da bude 3 prsta do vrha, jer fermentacija može da podigne ovo đubrivo.
I preko te kante se stavlja obavezno mreža. Mreža se stavlja da se ne bi podavili insekti, jer ako i završe insekti u vašoj kanti, to neće biti problem, ali je problem ako ubijete nedužna bića zbog toga. Generalno, to treba da bude pravilo, jer kada se vi bavite permakulturom, kada ste baštovani, kad radite s prirodom, vi morate uvek da vodite računa o tome da vaše kante ne budu pune vode, da recimo meni kad padne kiša leti, ja prvo što radim obiđem sve posude koje su ostale, imam neka ručna kolica koja su stare, koja reciklirana, koje ne želim da bacim jer podsjećaju na to kako se podigla ta kuća. Dakle, to su moja prva ručna kolica koje sam kupila u životu i ja želim da ih iskoristim, zato su uvek negde u kadru, jer podsjećaju me dakle, na zaista moje prve korake. Iako su neupotrebljiva, ali ja ih držim u bašti, zato što stalno želim nešto u njima da uzgojim pa ne stižem, ali se napune vodom kada pada kiša i moja prva obaveza jeste kada završi kiša da ih obiđem i istresem vodu. To je obaveza svakog baštovana da vodi računa o tome da se ne podave živa bića koja se nalaze u našem okruženju. Jer mreža koja se stavi preko te kante obezbeđuje da uđe kiseonik, a da ne uđu živa bića. Tekuća biljna đubriva po nekoj osnovnoj recepturi je potrebno mešati, ali ja nisam osetila potrebu za tako nečim. Kad ne mešate, malo je burnija reakcija, ali na kraju dobijete tekuće biljno đubrivo. Kada se završi fermentacija, osnovno pitanje jeste da li sada to treba procediti ili ostaviti tako u kanti. Vi nećete uopšte da procedite to đubrivo, nema potrebe da izbacujete biljnu masu koja se nalazi u toj kanti, već prosto možete stalno na postojeći materijal dodavati vodu, iako ćete imati možda neko manje razblaženje, ali verujte mi da biljka u toj prvoj fermentaciji ne daje svoj maksimum. Dakle, uopšte nije potrebno, recimo tu kantu, sada ako hoćete da vam prezimi biljno đubrivo, da procedite, da spakujete biljno đubrivo, jer možete samo da poklopite kantu i da ostavite sve onako kako jeste, bez nekakvih, kako kažem, radnji koje su ovde suvišne. Ono što sada možete da radite od ovih biljaka jesu univerzalna biljna đubriva, postoji epizod na tu temu. Univerzalna biljna đubriva se prave jednako kao tekuće biljno đubrivo, samo što ne ide razblaženje. Dakle, kada ste sada odradili fermentaciju tekućih biljnih đubriva, razblaženje ide 1:10 sa vodom, za odrasle biljke 1:15 sa vodom za male biljke, jer najvažnije od svega kada primenjujete tekuće biljna đubriva jeste da probate prvo na određenom broju biljaka kako one reaguju. Često kod onih prvih ishrana, recimo kada ste posadili paradajz, pa 2 nedelje nakon presadnje potrebno je dodati tekuće biljno đubrivo koje u sebi sadrži azot, zapravo kopriva, ili tu povezujemo resurse kao što je grašak, i u tom trenutku verujte mi da paradajz često reaguje. Te reakcije su vidljive tako što se paradajz naježi ili sakupi list, vi vidite da je on reagovao na neki način i ono što je vaša obaveza tada jeste da dodate vodu, da zalijete paradajz i taj problem će se anulirati. Dakle, neće više biti problema. Najvažnije, to je pravilo koje važi za sve vrste preparata. Bilo koji preparat da primenjujete, koji je na biljnoj osnovi, morate prvo da testirate na nekim biljkama i tek onda kada su te biljke prošle test primenjujete na kompletnom nasadu. Tekuće biljna đubriva su tačka gde se povezuju resursi, jer ono što je najvažnije da kada prepoznate te resurse i kada odradite setvu i sadnju, umete da u talasu koristite te resurse, što znači da kada grašak završi, primjera radi, a on nama ide kao tekuće biljno đubrivo za kupusarice, jer kupusarice tada traže veliku količinu hrane, a takođe ide za zalivanje salata, jer najvažnije od svega jeste da sve ono što ste proizveli
umete da iskoristite za pripremu tekućih biljnih đubriva. Ovde imate podelu biljaka na osnovu mineralnih potreba. To smo već radili na nekom od predavanja, ali je samo podsjetnik, zato što je to jedna od osnovnih podela, dakle to su osnovni minerali NPK, natrijum, kalijum i fosfor, gde vi zapravo kada kupujete to mineralno đubrivo, kupujete upravo ove resurse. Odnosno, kada ga kupujete, morate da znate da postoje resursi koji mogu da ih nadoknade. Suština svega ovoga što vama govorim jeste da u prirodi postoji alternativa. Dakle, ako odete u poljoprivrednu apoteku i vama kažu da je za vaš kukuruz potreban fosfor i prodaju vam jednu količinu NPK da biste nahranili svoje biljke, ja vam dajem alternativu. Jer ono što je najvažnije od svega, ne smete ljudima da kažete da je nešto loše, a da im ne ponudite bolje rešenje. To je onda licemerno. Ono u što sam uložila, pa recimo celi svoj život, jeste u ponudi rešenja za baštovanje. Jer ne možemo, potpuno je prazna priča da ja sada vama ovde govorim o tome koliko je loše da koristite mineralna đubriva. Svako ko je informisan o tome šta je sterilno tlo, mogao bi da uči koliko je upotreba mineralnih đubriva zapravo izazvala rast sterilnih zemljišta. I to zemljište je zavisno od upotrebe minerala. Ali je najvažnije od svega ponuditi ljudima alternativu. I onda sam mnogo srećna što dobijam puno pitanja, puno poruka od velikih proizvođača. To su proizvođači koji imaju velike nasade žitarica i koji traže od mene rešenje za svoje nasade da bi prestali da koriste mineralna đubriva. Tako da imamo već velike nasade kukuruza gde se koriste tekuća biljna đubriva na različiti način da bi upravo ti baštovani oživeli svoje njive, jer se te njive stalno tretiraju mineralima i na taj način pojeftinili svoju proizvodnju i bili korisni planeti. Ovde se zapravo 3 u 1 spaja. Pojeftinjenje, smanjenje troškova proizvodnje, upotreba resursa i na taj način vraćanje života tlu. I treće, a to je naš učinak za planetu gde se zaista osjećamo bolje, jer je vreme da čovjek već preuzme odgovornost za prirodu. Idemo dalje da vidite koji su izvori. Ona tabela je malo pre, idemo na sledeći kadar. Ona tabela malo pre je zapravo predstavljala potrebe, podelu biljaka na osnovu mineralnih potreba, a sada treba da vidite koji su izvori minerala u vašem okruženju. Dakle, ambrozija je izvor azota, ambroziju koristi za pripremu tekućih biljnih đubriva na bazi azota, bagrem, brokula, listovi, jer kada proizvodite brokulu imate dosta otpada, detelina, sva detelina, grašak, kopriva, list krompira, za sve proizvođača krompira koji treba da izvade krompir, ostaje ta cima. Ta cima ide u tekuća biljna đubriva gde vi proizvodite hranu za naredni turnus biljaka. Tekuća biljna đubriva mogu da stoje godinu dana, dakle godinu dana možete da ih samo zatvorite dobro i da nakon godinu dana ponovo koristite tekuća biljna đubriva. Zapravo ona nemaju svoje ograničenje. Nije potrebno da ih procedite, samo da ih zatvorite i smestite negde. Mogu da zamrznu i da i pored toga imaju svoj učinak. Dakle, vi nemate nikakvu potrebu da ih zbrinete na neki poseban način. Lišajevi na drveću su izvor azota. Znate da imate lišajeve stalno, recimo naročito su štive podložne njima, mahovina, masline, jer ima baštovana koji proizvode masline, mišjakinja, paradajzov list i imamo zapravo mnogo više izvora azota, a meni to nije stalo na jedan slajd. Svi ćete ući u čitaonicu i dobit ćete te tabele. Dakle, vidite koliko mi izvora azota imamo u svom okruženju. Od svih njih može da se napravi tekuće biljno đubrivo na bazi azota
ali može se da se napravi kombinacija MPK. Znači, ako vi želite da kupite vreću koja sadrži MPK u određenom procentu, recimo 10:8:12, imaju oni te svoje koncentracije, vi možete na isti način da napravite u jednoj kanti svoj MPK tako što ćete povezati izvor azota, izvor kalijuma, izvor fosfora u određenom procentu i dobijete sastojak koji je potreban za vaše biljke. Idemo na naredni kadar. Izvor kalijuma, pogledajte koliko, ovo je minimum, minimalni izvor kalijuma. Ja sad ovde moram da napravim jednu kratku digresiju. Kada sam počela se baviti baštovanstvom i kada sam zapravo nakon obuke koja je završena u školi Marije Luize Kreuter, tada sam dobila informaciju, odnosno tada je zvanično postojala vrlo mala lista kalijum resursa. Zapravo ja sam tada dobila informaciju o 4 resursa kalijuma, to su bilo uglavnom divlje biljke, gave, spućnjak, nijedna baštenska biljka se nije upotrebljavala kao resurs i to meni nije bilo dovoljno. Dakle, u startu kada sam tu obuku završila, ja sam shvatila da je to što sam završila, bez obzira koliko je to renomirana škola, nije dovoljno za prirodu, da tu postoji jako mnogo nedostataka i išla sam dalje u istraživanju. Sve ovo što vidite ovde plus još mnogo biljaka, jer to ne može stati na jedan kadar i to je previše informacija za sve vas, su izvor kalijuma, jer tada kada sam, kao što sam rekla, došla do spoznaje da je malo izvora kalijuma, čak i mnogo baštovana koji su se time bavili su upravo konstatovali da im je najveći problem naći izvor kalijuma u njihovom okruženju. Ovo što vidite se zapravo nalazi u vašem okruženju. Vidite blitva, izvečena epizoda o blitvi. U pitanju je biljka od koje stalno morate skidati oštećeno lišće, jer ovde se ne govori da vi uzmete hranu, blitvu i da od nje napravite đubrivo, nego otpad, oštećeno lišće, bilo šta, ako su recimo insekti pojeli list, vi ćete uzeti i staviti tekuće biljno đubrivo. Mislim, uvek imamo otpad od tih biljaka. Kad je u pitanju čičoka, čičoka je biljka koja osim toga što se od njenog lišća prave čajevi, prave preparati, vi od te biljke, i naravno biljka čitava ide u kabasti sloj, a vi od nje možete napraviti tekuće biljno đubrivo koje je fantastično i vrlo brzo fermentira. Gavez, hmelj, ko se bavi proizvodnjom piva, mrtva kopriva, paprat ili bujat, rotkva, list, sve rotkve, rotkvice, suncokret, evo taj suncokret kompletan, skidate lišće suncokreta je jestivo, od njega se pravi čaj, možete napraviti fantastične veganske sarme i da ostatak bacite u tekuće biljno đubriva. Tikve kompletno, telo jagorčevina, bršljen, za koji ljudi misle da je problem, zapravo bršljen uopšte nije problem ni u voćnjaku ni na stablu, cvekla, tušt, spanać, jagoda, list, lipa, rukola, štavelj, bobice, zove, poponac, dakle to je samo jedna grupa biljaka od kojih možete praviti tekuća biljna đubriva na bazi kalijuma. Idemo dalje. Ovo je izvor fosfora, jer kao što sam rekla, najveći problem je fosfor. Fosfor je problem zato što je izvori fosfora u prirodi su mnogo manji nego kada je u pitanju izvor kalijuma i azota. I to je meni zapravo oduzelo najviše vremena da otkrijem koje biljke su izvor fosfora i da ih istražim, jer ovo sve što sada tako olako dobijate kao informacije je rezultat dugogodišnjeg rada. Ja sam posvetila 15 godina života istražujući resurse. Trag biljke pre svega priča o resursima. Jer ako nađete tačku koja objedinjuje vašu nezavisnost, ta tačka su resursi. To je jedini izvor znanja. Dakle, ta tačka nas vraća na sve ljudske nedostatke, na ego, vraća nas na moment u kome donosimo neke važne odluke
i to je odluka u kojoj vi birate da se promenite. Jer je najvažnija stvar kada vi počnete da učite o resursima, vi u tom momentu učite koje su biljke jestive. Jer kada sam ja proučavala recimo štabelj, ja sam onda sve o njemu morala da saznam. Ne samo da ga istražim kako da ga iskoristim za uzgoj u bašti, dakle uzgoj biljaka, nego već kako da ga iskoristim na sve moguće načine, koje preparate mogu da pravim, da li može folijarni tretman. I onda su sve te biljke moje prolazile, ja imam eksperimentalni deo bašte, sve te biljke prolaze eksperimente i učestvuju i evo sve ove biljke koje su sada na ovim kadrovima su zapravo eksperimentatori. Mislim, sve one učestvuju u jednom kreiranju novog znanja. Zato se vraćam i na priču o tim paprikama koje sam hranila isključivo otpadom kuhinskim. One su dale najviše znanja za buduću generaciju, jer kuhinski otpad kao isključiva hrana za biljke je nešto što se baštovane uglavnom ne usuđuju da probaju, ali ja imam 102 ferma modela i njihova uloga jeste da učestvuju u istraživanju, jer meni je potrebno 18 do 20 za moje potrebe, više od toga mi nije potrebno, jer ako imam dinamiku 7, dinamiku 8, 10 na tim gredicama, ja mogu sa 20 ferma modela da proizvodim hranu za celu godinu. Meni više od toga nije potrebno. Dakle, izvor fosfora je bilo najteže proučiti i uspela sam da ga pronađem. Kad su u pitanju žitarice, pod tim podrazumevam i brašno, jer recimo ako imate brašno koje vam je žižljivo, koje na neki način je propalo, pa morate da bacite, nemojte da bacate. To je sve vama izvor fosfora i možete tako dobro da hranite svoje biljke. Jer recimo, ako napravite preparat, odnosno tekuće biljno đubrivo od jedne čaše brašna, to je čaša brašna žižljivog, nemojte ovo brašna, nego brašno koje vam je propalo, i u 15 litara vode vi ste napravili tekuće biljno đubrivo, odnosno napravili ste univerzalno biljno đubrivo za sobne biljke, koje je odlično. Samo se dobro razmoti i time se zalivaju biljke. Idemo sada na specijal. Evo ja gledam vreme, stižemo sve. Idemo dalje. Prvi slajd. Zašto postoji ovaj specijal? To je nešto što često zbunjuje baštovane koji uđu u samu čitaonicu, jer tamo imate tabele kako da hranite pojedinu biljku, tako da svaka biljka ima svoj način ishrane. To nije napisano da bi se ljudi zbunili, to je napisano da bi ljudi znali da postoje alternativa, jer sve vreme kada pričamo o tekućim biljnim đubrivima, ja pričamo o alternativi. O tome da vi ne morate da odete i da kupite minerale, već možete da ih napravite u svom okruženju, pojeftinjuje vam život, oživljava vaše tlo, jer, kako da vam kažem, mnogo je teško ljudima govoriti bit ćeš bolji čovek planeti ili napravit ćeš dobro delo za svoju zemlju, odnosno za svoje tlo. Zato što ljudima to manje više nije nekada toliko bitno, bez obzira, ja kad to izgovaram ne želim nikog da uvredim, ja govorim na osnovu svog iskustva. Dakle, ljudi se najmanje primaju na takve stvari, najmanje mogu da ih probudim, da kažem pa ti ćeš bolji čovek biti planeti. Znate koliko duhovnosti je potrebno jednoj osobi da radi nešto samo zato što je to bolje planeti, da je bolje, jer sve uzročno posledično, svaki pojedinac je ovde bitan. Koliko je takođe duševnog rasta potrebno ljudima da rade nešto da bi njihovo tlo bilo živo. Onda kad kažem ti ubijaš život u tlu, on mora pre toga da zna šta je to život u tlu, da bi znao šta to ubija. Ali kada dođemo do tačke u kojoj će on uštedeti novac, dakle, on neće dati novac za minerale, već će na potpuno besplatan način da hrani naše biljke, svoje biljke, tada već ljudi počnu da me slušaju. Tada im je već jasnije, u redu, ja ću da uštedim novac. Dakle, bez obzira šta mi pričali i koliko je planeta puna ljudi koji razvijaju permakulturnu svest, ego vlada ovom planetom, ljudi i prilično sebičnost, tako da možda samo 10% ljudi je izvan tih okvira. Dakle, možda samo 10% ljudi će uraditi
nešto, bez obzira da li će on lično imati korist ili ne. Dakle, alternativa postoji i ta alternativa je nešto što svi morate da znate. Jer ako vam neko postavi pitanje kako da hrani svoju papriku, ako ne mineralima, vi morate da mu kažete da postoji rešenje i ta rešenja su smišljena. Najbolja vest za moj dugogodišnji rad jeste da su veliki proizvođači i u plastenicima počeli da traže savete kako da ishrane svoju papriku na bolji način. Recimo, postoje ovde u mom okruženju ljudi koji drže lanac poljoprivrednih apoteka, dakle rade za Sinđentu. Oni su svoje tlo upropastili. Oni su došli do toga sada da više ne mogu da stavljaju mineralna đubriva jer su došli do kraja. Njihovo tlo više ne prima mineralna đubriva. Oni su dakle došli do jednog vrhunca u kome njihovo tlo neće više ništa da proizvede, dobili su sterilno tlo. Onda su se obratili meni i tražili pomoć. Rekli su na koji način mogu da pomognu svom tlu i da revitalizuju to tlo. Oni naravno nisu dobili od mene pomoć zato što treba da pojedu ono što su napravili, dakle oni treba da žive sada tu svoju istinu, jer ako neko živi od prodaje minerala i uništava, tako uništava prirodu i okolinu, treba sada da živi posledice svog izbora, jer posledice su ovde vrlo važne. Ja ne želim da trošim vreme na takve ljude, ali ja govorim o tome da se desi, kad tad će se desiti situacija u kojoj nećete moći dalje. Jer ako koristite jednu količinu minerala, naredne sezone morate veću, onda tamo treće sezone još veću količinu minerala, tu je uvek veća količina novaca koju morate dati, poskupljuje vašu proizvodnju, a pritom rešenje je u prirodi. Povezivanje resursa je vrlo bitno u svakoj sezoni, jer vi na taj način, povezivanjem resursa, imate rentabilnu proizvodnju. Kao što sam malo pre rekla, grašak ste obrali, sav grašak ide u tekuća biljna đubriva, celo telo graška je bogato azotom, ta tekuća biljna đubriva hrane vaš kupus, znači hrane vaš kasni kupus, jer to su povezani sistemi. Kada berete grašak, na to mesto ide praziluk ili kupus. Dakle, jednu biljku berete, a ona hrani drugu biljku koju sadite. To su sve povezani sistemi u prirodi. Berete vaše rotpice ili rotve, skidate list, time zalivate svoju zimsku baštu koja je ovisnik o kalijumu. A ti sistemi koji su povezani zahtevaju da se malo uči. To uopšte nije, na prvi pogled deluje složeno, ali zapravo kad se prepusti čovek tom znanju, prepusti samo tom iskustvu, sve to postaje, sve se to posloži, postaje vrlo jednostavno, jer program prati sve te priče. Idemo na sledeći kadar, želim da vidite kako možete da nahranite svoju papriku. 15 dana nakon presadnje sve paprike hrane u našem programu prvom prolećnom prihranom. U pitanju je screenshot naše epizode, postoji epizoda prva prolećna prihrana i ona podrazumeva da bukvalno u rano proleće berete te prve divlje biljke, mrtva kopriva, mišjakinja. Dakle, imamo jedan čitav asortiman biljaka koji se nalaze u okruženju. Dakle, to je ta prva hrana i za vas i za biljke. I od toga pravite svoju prvu prolećnu dohranu. U njoj dominira azot, mada ima i drugih minerala. Nakon toga, tokom cvetanja, paprika kako raste? Dakle, rast paprike prati potrošnja, jer ona doživjela dva stresa. Paprika, prvi stres je presadnja, vi onda ulazite sa tekućim biljnim đubrivom. Drugi stres je cvetanje. Paprika doživljava generalno čitav biljni svet, doživljava najveći stres tokom cvetanja. A cvetanje je, to vam je trenutak u kome je biljka, kada dolazi do oprašivanja, biljka potpuno promeni svoje biohemijske procese. I u tom trenutku njoj pada imunitet i onda možete da vidite vrlo često kod paprika koje su cvetale da kreću nekakvi procesi, da ih napadaju predatori, da vidite neke promene na njihovim listovima. To je zato što u tom trenutku treba reagovati. Tada dolazi agronom i kaže vam da
potrebno dati je fosfor, jod, mangan, to je nešto što treba tada paprikama. A ja vam kažem, uzmite list hrena koji imate u bašti, slezovke divlje, ima ih u okruženju, peršom i napravite tekuće biljno đubrivo na vreme da imate za svoju papriku koja cveta. Nakon toga, novi stres paprika doživljava tokom formiranja plodova i tada nam za papriku treba rotkvice i list mrkve. U tom trenutku, kada mi oberemo svoje rotkvice, mi ćemo u startu listove da stavimo u kantu sa tekuća biljna đubriva i imat ćemo rotkvicu, a s druge strane, kad već tada počinje da se šiša mrkva, jer mrkva se seje 1. marta, dok cveta, dok se razvija plod paprike, to vam je već tamo jun mesec, znači na otvorenom polju, jun mesec, mi do tog trenutka imamo već mrkvu koja dospeva za šišanje. Šišate mrkvu i stavljate u kantu za tekuća biljna đubriva. I vi na ovaj način dobijate kompletnu hranu za svoje paprike, a to vam je, pogledajte ispod crte, zapravo ono što ćemo prodati u apoteci pod mineralni miks gde dominira azot, recimo urea, a mineralni miks imate mangan, fosfor, jod, to ima poseban paket hrane u apotekama i ovde sa druge strane imate kalijum, magnezijum. Paprike su ovisnici o magnezijumu i njima je magnezijum neophodan da bi imale što manje problema tokom svog procesa rasta, tako da imate zdrave plodove, papriku koja ima jak imunitet. Idemo dalje. Ishrana paradajza, koja je često vrlo komplikovana i najčešće me ljuti zapravo priča o ishrani paradajza i zbog, pa recimo da je najviše zbog paradajza nastao program, jer to je počelo da me ljuti pre 10 godina, zapravo više, pre nekih 12 godina kada sam tako slušala ljude koji su pričali o tome kako je neophodno kupiti kalcijum, pa neophodno dodati kreč pre nego što sadite paradajz i tako neke silne kombinacije, dok sve to može da se nađe u prirodi. Pa čak i organska proizvodnja koja je sertifikovana ima jako mnogo dozvoljenih preparata koji su, pa na kraju krajeva i hemijski preparati koji se koriste za uzgoj paradajza i tada sam najviše vremena posvetila traženju resursa i načinu pravilnog uzgoja paradajza. Tako da je ovo alternativa svim onim proizvođačima koji su čak i u organskoj proizvodnji, a koji imaju jako mnogo preparata koji nude da prodaju baštovanima kako bi imali zdrav paradajz. Znači, 2 nedelje nakon presadnje grašak, opet se vraćamo na grašak, vi ste u tom momentu obrali grašak, dakle taj grašak se obrao i vi ili ste počeli da berete grašak, jer te mahune isto tako imaju azot, pravite tekuće biljno đubrivo i 2 nedelje nakon presadnje zalijete svoj paradajz. 4 nedelje nakon presadnje rotkvica, rukola, stara blitva, to vam je izvor kalijuma. Zašto sam njih navela? Zašto nisam sve sa spiska? Zato što je ovde cilj povezivati resurse. Nije cilj da vi sad idete berete gaves ili plućnjak ili idete po bršljenu šumu. Cilj je da se poveže sistem u svojoj bašti. Znači, rotkvice su u tom momentu završile, rukola u tom momentu završila, ona je već procvetala. Stara blitva od prošle godine završila je procvetala. Vi u tom trenutku morate da redukujete biljke u svojoj bašti. Ne možete ostaviti 50 procvetalih blitvi, niti rukolu celu koja je procvetala, niti rotkvice koje su vam višak. To je nešto što se mora eliminisati, jer procenat biljaka koje su cvetale ne sme prelaziti 20% zbog oprašivanja, zbog plodonošenja biljaka koje zavise od oprašivača. I vi uvek morate da čistite. Kao što jedne biljke rastu, druge biljke završavaju i vi ste uvek na nekom sistemu klackalice. Ambrozija 6 nedelja nakon presadnje, postoji epizoda ambrozija o biouzgoju i imunološki eliksir, to je ta epizoda, da se sad ne bi puno zadržavala jer ćemo zakasniti. Idemo dalje, sledeći slajd, ishrana kupusarica. Kupusarice su ovisnici o azotu, ali njima ne treba samo azot, pazite, niti jedna biljka, iako su one na tim tabelama kao što je
azot zavisna, kalijum zavisna, fosfor zavisna biljka. To je zapravo dominantni mineral. Svakoj od tih biljaka su potrebni i drugi minerali da bi rasla. Pa evo vidite, ishrana kupusarica, imamo 15 dana, isto taj grašak, dodatak pepela. Ovde je jako bitan dodatak pepela. Zapravo šta želim da vam kažem? Kupusaricama jednom u 10 dana treba dodavati pepeo, jer one su ovisnici o pepelu i pepeo diže njihov imunitet. Isto tako, pepeo sprečava recimo kupusnu muhu da napadne, jer ako vam se useli kupusna muha u baštu i položi svoje jaja, vi imate problem, naredne 3 godine ne možete da uzgojite kupusarice dok se sve njene generacije ne izređaju, jer ona zaista zna da napravi veliki problem. Ne pravi problem u perma modelima jer nju zbunjuje seno. Seno nije mesto gdje će položiti jaje, ali je najvažnije od svega da vi stalno imate odbranu svojih kupusarica. 30 dana nakon presadnje vidite kalijum i fosfor, to je sve povezan resurs, tada već crni luk berete, pa sad kad berete crni luk, mladi pa imate onu cimu, zelenu, nju stavljate u tekuća biljna đubriva i na taj način pravite đubrivo na bazi fosfora, jer ona je izvor fosfora i kontinuirana dohrana. To samo znači da u tom trenutku svašta imate u svojoj bašti kada kupus treba kontinuiranu dohranu na nedelju dana i bukvalno možete sve ove resurse da koristite u svojoj bašti. Kao što smo malo pre imali priču o tome da se resurse nalaze u okruženju i da čistite vaše okruženje da biste podigli perma modele, pa onda krčite imanje i pravite perma modele. Tako su mnogi naši baštvani napravili bašte. Usred Šibenika na steni imamo baštu koja je nastala na osnovu krčenja. Dakle, žena je krčila te stene i pravila svoje bašte. Upravo priča o tekućim biljnim đubrivima je priča o tome, o čišćenju bašte. Jer u svakom trenutku mi ovde pričamo o baštama koje su drugačije od konvencionalnih. Vi u konvencionalnom uzgoju imate tamo nekim krajem aprila, početkom maja kompletnu setvu. Kada sve uberete, vi zatvarate svoju baštu i to je gotovo. Ovde nije takav slučaj. Mi imamo no-dig sistem gde stalno sejemo i sadimo. Nama zvanična oficijalni datum za setvu počinje 1. marta. Mi smo od 1. marta u setvi, sada sejemo zimsku baštu. Još uvek se seje zimska bašta i imamo zimsku baštu koja nas hrani. Nakon toga ide samo smena kulture i vi stalno imate neki otpad iz bašte koji se može koristiti za tekuće biljna đubriva. Idemo dalje. Da vidite tikve, 15 dana nakon nicanja, isto prva prolećna prehrana, dohrana na 10 dana ide nakon toga i evo vidite šta sve možete da koristite. Isti princip je u pitanju. Idemo dalje. Došli smo do ishrane mrkve. Ishrana mrkve je vrlo komplikovana. Komplikovana iz sledećeg razloga. Zato što ljudi mrkvu shvataju vrlo olako jer poseju mrkvu i onda je tu, ne posvećuju puno pažnje, u pitanju je rano prolećna kultura, a zapravo postoje faze kada njoj udarno treba dodati tekuća biljna đubriva ili je dohraniti na bilo koji način ili jedna sasvim druga priča, pravilno dohraniti perma model. Idemo dalje na sledeći kadar. Ovo je, kao što sam rekla, specijal zato što je jako važno da znate da imate alternativu. Ishrana voćnjaka je takođe vezana za ishranu paprika. Mislim, ista je to priča jer sve te plodonosne biljke se na isti način hrane, samo što ovdje imate početak cvetanja kao veliki stres, tada je najveći stres voćnjaka kada se voćnjak dohranjuje, zatim u fazi formiranja plodova, jer zapravo ono što je bitno, ključni periodi su tri ključna perioda u ishrani voćnjaka, početak cvetanja, otvoreni cvet, faza formiranja plodova i nakon toga se smanjuje količina hrane, jer kako se završava berba, može ići zelena rezidba, ne mora da bude, ali vi morate smanjiti količinu ishrane voćnjaka da se ne bi ti letorasti otišli previše i nakon toga imate problem, recimo, ako letorast nije potpuno zreo, vi ćete imati smrzavanje voća tokom zime, tako da je jako bitno smanjivati količinu hrane. Ali je ključno
da se u fazi otvorenog cveta i u fazi formiranja plodova kreiraju pupovi za narednu sezonu. Dakle, vi sada hranite voćnjak ne da biste imali berbu ove godine. Vi ove godine hranite voćnjak za narednu sezonu, što znači da je to sve povezano. Vodite računa da biljka formira pupove ove sezone za narednu sezonu. Idemo dalje, ishrana oštećenih biljaka, to je naš poslednji kadar i stižemo na vreme, do kraja. Kad imate oštećene biljke u svojoj bašti, recimo plamenjača se desila i ona je zaustavljena, u tom trenutku je potrebno reagovati da oporavite svoje biljke. Najvažnije je da krenete prvo sa podizanjem sa koprivom, odnosno sa azotom, zato što azot stimuliše rast biljne mase. Jer sada zamislite da vaša biljka je oštećena, dakle bilo koja biljka, ja sam uzela paradajz zato što je to svima jasno i svi su prošli, svako ko se bavi proizvodnjom prošao je plamenjaču. U tom trenutku zbog plamenjača otpada kompletna lisna masa i u onog trenutka kada se plamenjača zaustavi jer je skočila temperatura, tada se ona stopira u bašti, ona je zaustavljena, vi tada počnete da reagujete, ošišate svoju biljku i počinjete prvo sa azotom, zato što će azot stimulisati rast lisne mase. Nakon toga ide ambrozija jer počinje cvetanje i počinje plodonošenje i 5. nedelje pirika, odnosno silicijum. Pirika je izvor silicijuma. Silicijum je neophodan na kraju da podigne imunitet biljke da izdrži do kraja sezona. Jer mi imamo oštećenu biljku koja nije sposobna sama po sebi da izgura kompletno plodonošenje do kraja sezone. Sve ovo se može nadoknaditi dobrim uslojavanjem PENO modela. To je kraj. Što se mene tiče, ja sam došla do zadnje minute. Završila predavanje tačno po agendi u 11:55, jel? To je to. Sada se može prekinuti prezentacija i može da prekinuš snimanje pivo. Rekla si ovde da za zalivanje, koja količina je potrebno da objasniš učesnicima za zalivanje tekućih biljnih đubriva? A kako to misliš, kolika količina? Koja količina na biljka, pošto se stavlja pomala količina, 200 ml, koliko? Aha, 200 ml po jednoj biljci, ali to sve zavisi, recimo, ako je biljka mlada, tu se stavlja čak i manja količina, ali otprilike od 200 do 300 ml u koren. Da, drugo pitanje, ambrozija, pošto mi ovde slabo razlikujemo ambrozije od divlja mrkva i slična i... Da. Da li može zamena pirika? Može zamena pirika, da. Pazi, ne, ambrozija i pirika nisu isto. Ne može zamena pirika. A šta je zamena? Pirika ima silicijum. Kada je u pitanju ambrozija, može divlja slezovka. Imate divlje slezovke, znači izvor fosfora, jer pirika i ambrozija, ja njih povezujem recimo kod zaštite voćnjaka, zato sam rekla može isto. Jer i ambrozija i pirika učestvuju u zaštiti voćnjaka. Vama je dovoljno da imate ambroziju i piriku i ne treba vam ništa više da biste štitili svoj voćnjak. To su dve osnovne divlje biljke za zaštitu voćnjaka. Pirika za prskanje voćnjaka, ambrozija za zalivanje voćnjaka. Ali o prskanju ćemo pričati sledeći put. Ali kada je u pitanju ambrozija, ona je izvor fosfora. Znači, nama trebaju one biljke koji su izvor fosfora, o kojima sam pričala. Pa evo ima ih puno ispred. Samo da se vratim. Evo recimo stabiljke kukuruza, kadifice, slezovke, list smokve, crni luk, sve to izvor fosfora i to je zamena za ambroziju. Ali postoji slika u čitaonici u kojoj se pokazuje kako izgleda ambrozija, to je baš Nada Radinić naša okačila. Tako da je jako bitno i prepoznati, i to je vrlo zanimljivo. Svi se žale na ambroziju, a zapravo kad treba da je nađu nema nigde. Eto. A zbog ambrozije je dopušteno prskanje hemijskim preparatima jer kao ona je u ekspanziji. A većina baštona ne može da nađe ambroziju. Da. Ali je i divlja mrkva izvor magnezijuma. Eto.
Dobro, idemo dalje s pitanjima. Има Ѓорѓи Доđиова. Ја мора да координишем све, иначе... Dobro, dobro. Dobar dan. Dan, Biljana, ja sam Georgi Dobar Kučić. dan. Dobar dan. Proizvođač sam kivija i one grančice od kivija, što ste pomenuli najpre kao kabasti otpad, prvim da li mogu da ih koristim kao najdonji sloj. E sad, drugo, to je, da. Osim toga, kod mene ima i kajniš, to ne znam kako se zove kajniš na srpskom. To ti je kao neka trska, kao neka slava trska. Može, da, znam te trske. Te trske su inače u Vojvodini prisutne. Znači ovako, moram samo da vas prekinem, grančice kivija, osim što su idealne kao kabasti sloj, list kivija ima kalcijum, idealan je za permamodele na kojima idu paradajzi. Svu tu trsku koju znam o kojoj se trski radi, jer imam i dosta iz Vojvodine, ona je prisutna u Vojvodini u Makedoniji, ona je idealna za kabasti sloj. Idealna, ona se nalazi u vašem okruženju. Pilevina od kad se seku drva za ogrev. Može, da, i ona može da se koristi i u srednjem sloju sa đubrivom i kao kabasti sloj. Da, idealna i kao kabasti sloj. Znači, dobro. I ja imam humusnu kiselinu. Koristim, organski proizvođač sam već 15 godina i koristim humusnu kiselinu. Jel može isto da tretiram i ovo s humusnom kiselinom? Da, može. Permamodeli mogu da idu s humusnom kiselinom i preparati. Mislim da smo imali to pitanje prošli put, ali vrlo brzo ćete shvatiti da vam je sve to višak, da vam ne treba. Zato što je, kako kažem, sve je to nešto što se ili kupi, jer onako ste vi proizveli humusnu kiselinu, jeste vi sami proizvođač? Pa ne, ali imam zalihu oko 50 litara. Može, da, možete odlično, jer ako se zalije, mislim, samo kažem, ne treba ići dalje u kupovinu toga, jer to nije potrebno. Ako imate, onda ćete zalivati permamodele. Jer ovde je drugačija situacija. Permamodeli se celi zalivaju i tekućim biljnim đubrivima i celi se zalivaju, recimo, preparatima ili tom humusnom kiselinom, dok ne potrošite te zalihe koje imate. Posle toga vam to više neće trebati. Dobro, idem dalje. Znači, ja proizvodim i ocat od kivija. Da. Ovaj kuminjak, odnosno, kako da kažemo, što nam ostaje, jel može i to da ide u ove gredice? Da, može da ide u gredice i postoji čak posebna epizoda na tu temu upotreba zimnice, odnosno od ostataka zimnice, jer to se na isti način tretira, jer većina biljaka voli kiselo tlo. Tako da to uopšte ne treba da vas brine. Ukoliko preterate s tim, samo ćete dodati manju količinu pepela. Najvažnije od svega da se sve iskoristi za permamodele. Da nema bacanja, da nema otpada. Znači, to mi je bilo neko narodno prašenje, znači, da li može ova turšija da se koristi? Da, tako je. Ali da li se to stavlja u neke određene gredice, koja biljke traže ovu kiselu zemlju ili... Ne, možete na bilo koje permamodele da stavite i kao što sam rekao, postoji epizoda na tu temu, zato što mi na permamodele stavljamo sve. Kiseli otpad, pepeo koji anulira kiselinu i ostatak organskog otpada, sve to na kraju dobija tu svoju pozitivnu reakciju. Jer upotrebom tih resursa u kontinuitetu mi anuliramo, jer ne može se tu, prvo ta turšija je fermentisana, ona ne može imati, ona ima tako mali procenat soli i mnogo biljaka zapravo dobro podnosi so. Evo recimo, većina baštovana ne zna da paradajz jako dobro podnosi so, da je to jedna od kultura koja zaista dobro podnosi so, jer se taj salinitet testira upravo zbog nedostatka pitke vode, jer imamo puno te morske vode koja ne može da se iskoristi, pa se radi testiranje na biljkama koje biljke podnose dobro so i zaista većina biljaka podnosi so. Ukoliko
imate veću količinu te turšije, onda savjetujem da se kreiraju permamodeli za recimo slanutak, blitvu, paradajz. Slanutak je biljka koja se zato i zove slanutak, to je jedna od biljaka koja se uzgaja na slanom zemljištu, dakle to je biljka za koju se koristi slana voda tokom samog uzgoja. Zapravo sva ta turšija, sva ta zimnica koju mi imamo nije toliko slana. Mi ovde pričamo, ja govorim o istraživanjima koje su rađene na slanoj vodi. Ta slana voda je zaista jako slana. Što znači da sve ovo što se nabrojali se stavlja dozirano svuda po permamodelima. Ako stavljate veću količinu, onda to bi trebalo da bude tematski permamodel. Permamodel recimo za paradajz, blitvu i slanutak. Hvala. Hvala i vama. Ajde, još jedno pitanje. Fidanča je napravio red. Nema reda, onda nema ničega. Dobar dan. Dobar dan. Biljana, ja imam ovako jedno pitanje. Uključio sam se malo kasnije. Vi ste nešto napomenuli, ali ja nisam razumeo. Ovde, otprilike, skoro svi proizvođači biljaka imaju problem sa puževima. Nešto ste vi napomenuli, pepeo, ali ja nisam to razumeo. Mislim, kasnije sam se uključio. Recite mi kako da zaštitimo svoje biljke od najezdi puževa. Postoji naša poštovanka Nada Radinić, sad je ovde spominjem, koja je napravila jednu tabelu. Ta tabela bi mogla da se dostavi. Šta ti misliš, Fidančo, da se dostavi ta tabela aktivnosti baštovanjima? Ona se nalazi u čitaonici, jer ja nemam priliku. A u čitaonici? Prebacim u grupu ovih što su na Viberu, imam grupa. Da, čitaonica ima tabela. Ono što sada ću pričati upravo o ovome. Mnogo baštovana ima problem s puževima, ekspanzija puževa je jedna ozbiljna stvar i u pitanju je uvežena sorta, to su Španjolci, ne govorimo o domaćim puževima, kojima smo mi jedini neprijatelj, oni nemaju prirodne neprijatelje i s obzirom da su na ovim prostorima nekih 10 godina, u ekspanziji tačno se istorija puževa prati, ja sam to proučavala dugo. Da, možeš, Nado, evo Nada je tu, možeš da bi oni mogli da vide. Dakle, postoji jedna fotografija koju ćete vi dobiti na kojoj je Nada Radonjić spojila sve ono što ona preduzima, jer recimo konkretno Nada ima veliki problem s puževima i tokom godina je proučavala kako to da reši. Ja ovde vraćam se sada na pepeo, jer ćete dobiti tu fotografiju, Fidančo će svima vama da podeli. Oni, Nado, imaju svoju Viber grupu, tako da Fidančo fotografiju koju ćeš dobiti podeli u vašoj Viber grupi, jer može tako? Da, može. Tako je, upravo će sada Nada poslati tebi i ti ćeš okačiti u Viber grupi. Ono što želim da pričam o pepelu je sledeće. Mnogo mojih baštovana ove sezone imalo te probleme i morala sam da istražujem neke potpuno drugačije sisteme, malo možda i agresivnije sisteme, da bi oni spasili svoj ured. I ja moram da vam kažem da od onog očajanja koje su imali ti ljudi, sada kada vidim na konsultacijama njihove bašte su bujne i oni su uspeli da odbrane svoje useve upravo na ovaj način. Prvo, pepeo. Što se pepela tiče, većina biljaka voli pepeo. Taj pepeo se posipa po čitavoj površini i preko samih biljaka. Od svih mogućih varijanti koje smo koristili na tim nasadima, jedino je pepeo dao rešenja i to dao je rešenje u roku od 3 dana. Ono što sam spomenula na jednom od predavanja jesu strateške bašte, strateške zone koje se ovde prave, tako da postoji zona, strategija, a to je zona puževa. Ono što je najvažnije jeste da mi promenimo svoj odnos prema tom problemu. Jer sve vreme se borimo s puževima na različite načine, jer vi ako koristite čak i taj hemijski preparat ili organski preparat, nije sad to bitno, to nema neki veliki učinak. Jer svaki put kada stavite te organske grane, dakle zaista ima puno preparata koji se koriste protiv puževa, koji puno koštaju, to nema neki veliki učinak, zato što se oni vraćaju, oni se stalno umnožavaju. Ovde je cilj smanjiti njihov broj, a promeniti način uzgoja. I sada ću da vam kažem da postoji
novi sistem projektovanja, to su strateške bašte. Ta strateška zona puževa podrazumeva upravo ovaj no-dig sistem i setvu onih kultura koje će praktično da vas ostvare, a da pritom izbegnu najezdu puževa. Tako da te strateške, recimo, zone, strateške zone u bašti, koje je potrebno braniti, odnosno ovde je najvažnija stvar da vi ne možete celu baštu da branite, da vi morate da branite svoje zone. Ona podrazumeva masovnu setvu rano prolećnih kultura, što znači idemo odmah sa setvom mrkve, puno graška, puno slanutka, boba, krompira, tu idu rotkvice, dakle zelena salata, sve ono što ide rano, uz dobru ranu pripremu, i već onda u martu kada se obavi setva graška, on je krajem aprila, početkom maja kada su puževi u ekspanziji već procvetao. Jer puževi napadaju biljke koje su mali, oni ih desetkuju. Starije biljke, puževi ne mogu puno da oštete. Najveći je problem što ljudi ulaze u setvu onda kada se puževi probude. Znači, ako vi u aprilu ulazite u setvu, a puževi se intenzivno, njih ima i u martu, njih ima samo malo, u martu to su ti pijani puževi koji se pojavljaju, ali njihova ekspanzija je u aprilu i u maju, tada je najvažnija stvar da su vaše biljke već velike. Jer najveći je, kao što sam rekla, greška. Vi kada posejete u aprilu grašak, on odmah udari na puževe. Kada posejete bilo što od salate, on udari na puževe. Znači, najvažnija stvar prvo da vaše biljke odmaknu, se promeni sistem. Sistem se menja tako što ulazite u no-dig. Ali ono što je vezano za pepeo je posipanje pepela svuda po bašti, i preko biljaka samih. Jer pepeo koji se zadržava na listu ne može da ošteti biljke. To je nešto što je zabluda. Ljudi misle da će pepeo oštetiti njihove biljke. Ne. Biljke uopšte ne reaguju na pepeo, a pritom puš čim dodirne pepeo umire. Mi smo uspeli da od jedne očajne situacije gde je žena svaku noć plakala, dakle ja vodim njenu baštu, kada sam se samo u jednom momentu odlučila da idemo sa pepelom, eksperimentalno da udarimo sa pepelom, 3 dana nakon toga mi smo imali pozitivne rezultate. Dakle, samo posipati pepel preko cele salate, dok se broj puževa ne smanji. Vi ste jedini odgovorni za sve puževe. Najveći problem je to što, recimo, kada imate puno bašti, kada imate u okruženju, recimo, dosta tih domaćinstava, jedno domaćinstvo se bori protiv puževa, 2 ne. Gotovo je, vi ste već izgubili bitku. Ovde moramo svi da shvatimo ozbiljno da se protiv puževa moramo svi boriti, bez obzira da li sam ja nešto uzgojila ili ne. Jer zašto vam to govorim? Imamo domaćinstvo gde ljudi imaju samo cveće pa ih puževi ne zanimaju, njima puževi ulaze kroz slivnike u kuću. Oni neće da se bore protiv njih, ali zato ono susedno domaćinstvo koje se bori je ugroženo. Dakle, kada je u pitanju borba protiv puževa, dobit ćete u vašoj Viber grupi, evo Nada je srećom s nama danas, a ona je ovo već gledala 100 puta i ona bi mi poslala sada spisak aktivnosti koje ona lično napisala, sakupila za sve nas i za sve vas, pa ćete onda dobiti, to je kao neka vrsta flajera. Eto, nadam se da sam pojasnila. Hvala puno. Hvala vama. Opa, ima nas još. Imam jedno pitanje. Može. Leben kvasec, da li može da se koristi vo permakulturu? Da, hlebni kvasac. Da. Hlebni, da, pa da, postoji jedna playlista tečnosti za zalivanje i to je na YouTube kanalu možete vidjeti kako se pravi preparat od toga. Kvasac u sebi sadrži auksin, hormon rasta, vitamin B i sadrži minerale F, odnosno sadrži fosfor, kalijum i kalcijum. Tako da je to jedna od najboljih hrana koje možete da dajete svojim biljkama. Eto, tako da se koristi, može da se koristi tako što ćete ga aktivirati, a možete i da pospete po permodelima. Čitam se kraj. Доста е било за данас. Ако имаш нешто да додаш, ми сме воljni да слушamo. Dodala sam Da, ja sam videla da se Fidančo
naoštrio. Da li si dobio od Nade sliku? Da, dobio sam prepratiti. Dobro, eto, samo ćeš proslediti u vašu Viber grupu i u Viber grupu možemo proslediti ono što je još njima zanimljivo, recimo ove tabele, tako da ćemo se dogovoriti, mada se, kao što sam rekla, pravi flyer za vas, ali oni mogu da preuzmu i te tabele. Uglavnom, eto, to je... Ja ću da pripremam da se dogovorimo i za priprema preparata za publikaciju. Za Da. preparata samo treba da se dogovorimo kako da sastavimo za svaka biljka i zalivanje i da bude kompletne informacije da imaju. Dobro, to ćemo na konsultacijama ja i ti. Uglavnom, evo ja vas pozdravljam, vas čeka sada ručak po mojoj agendi, jel tako? Hvala ti puno, pozdrav. Hvala vama, uživala sam u razgovoru s vama i divan ostatak dana želim svima. Doviđenja.